Kaijaknani Ruwi, Khoroksa nurse kleine Shiklin, Rompheremani Koksilsamungo, Teliamura Hospital ni Khoroksa Shaknai, MBBS no Romjakha Teliamura Thanani Police, Binumung Dr. Surajit Das, Shangrong Salo, Teliamura Doshomigat Amsani, Kaisa Baranokni Bono Romjakha Police. Kaijaknani Ruwi, Khoroksa nurse kleine Shiklin, Rompheremani Koksilsamungo, Teliamura Hospital ni Khoroksa Shaknai, MBBS no Romjakha Party Mungo, Uflakafla Sakha Teliamura Doshomigat Amsai. Romjakha MBBS Shaknai Nimung, Dr. Surajit Das, Shangrong Salo Teliamura Doshomigat Amsani, Bini Bara Nokni Bono Romjakha Police. Koktomao Shaimanka, Lightning Taldok Talchini Romoi, Melagor Amsani Teliamura Hospital or Shaknai, Khoroksa MBBS Doctor, Razakor Aglini Kaisa Hospital Nurse Kleine, Shikli by Chini Laimani, Abniyaglo Khoroknani Bishingo, Unglake Hamzak Laimung, Paitago, Nurse Kleine or Shikli no Kaijaknani Ruwi, Bobai Jasmai Tonka, Teliamura Hospital or Chakri Kleine, MBBS Dr. Surajit Das. Abniyaglo Uram no Teliamura Doshomigat Amsani, Dr. Surajit Das Tongmani Nok Barawa Faye, MBBS Dr. Surajit Das by Malai Tango or Shikli, Piaba Paitoko by Kaijaknani Goshlia, MBBS Dr. Surajit Das, Abuni Bagay, Bobai Halok Manzunani Goshlia or Shikli, Bobai relationship Tonya Nino, Abunotuye, Nurse Kleine or Shikli no Butok Klaya, MBBS Dr. Surajit Das. Abahino Koksilsamungo Tishaway, Agortola East Women's Thanawa, or MBBS Dr. Surajit Das Nimungay, Affair Klaya or Shikle. Koksilsamungo Manmani Yagulo, Teliamura Thana case transfer Klai Rohotka, Agortola East Women's Thana, Affair copy ya Foman Keno, Koksilsamungo Chaitogin Mani Yagulo, Koksilsamungo Muktang Mangli Mani, Shangrong Salo Teliamura Doshomigat Amsani, Bini Bara Nokni, MBBS Dr. Surajit Das no Romjakha Teliamura Thanani Police. Shangrong Salo Romjakha, MBBS Dr. Surajit Das no, Kwai Hankor Dorbar Nogoti Shaka Police Nishaka, Teliamura Thanani Ushi, Subroto Chakraborty. পূর্ব মহিলা থানা থেকে একটা কমপ্লেন পাই যে জনৈক মহিলা ওখানে কমপ্লেন করেন যে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের এক ডাক্তারবাবু ওনাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওনার সঙ্গে সহবাস করেন এবং এরপরে বিয়ে থা করার করেন। এই অভিযোগ মধ্যে আমরা একটা কেস নিই 376/417 325/506। মহিলার বক্তব্য হলো যে মহিলাকে মারধর করা হয়। তো পরবর্তী সময় আমরা তদন্ত করে কিছুটা সত্যতা পাই। সেই প্রাথমিক সত্যতার বলে আমরা তাকে আজকে অ্যারেস্ট করে কোর্টে পাঠাই। নাম কি অভিযুক্ত? ডক্টর সরজিৎ দাস। Amsani Lukurongni Bukhakte Koksilsamungo, MBBS Dr. Surajit Das ni Mungai, Affair Kleine or Shikli, Shaksakni Malkhung Bake, Shalbrum no Teliamura Hospital Buskango, Dr. Surajit Das no Nashingi Rompheremani Koktuma, Dr. Surajit Das duty pai Fake, Kolokma Jora Romai, Malkhung Bishingo no Khorokni Bishingo Unglayo, Koksalamung Hane, Piaba Hamjakmani relationship no Paitago, Rape Kejo Tangai, Shogimani Party Mungo, Hunuhana Shalaka Amsani Joto Lukurok. Teliamura ni Shimi Hironmani Koktum, Chini Khorang.